Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kilo lagi di cari kutunya sama Simon Kemoli ya. Kalau iya apa nih teman? Moli pakai baju apa? Labu-labu bu. Labubu pakai baju labubu. Orang ana kutune mal. Goleki kutune wong ora ana kutune goleki kutune lho. Goleki apane? Malah di pedoti kok piye. Loh dicari kutunya sama Simon Kemoli. Ngerusak rambut apa nyari kutu? Ngerusak rambut apa nyari kutu mal? Ana kutune ra. Gayamu iki lho wah jan. Bersama Mon Kemoli yang lucu, jinak, pintar ya. Weh. Kayak piye iki ceritane iki? Piye mal ceritane mal? Rambutku diosak asik ngene mal. Rambut saya diusak asik sama Moli nih. Iya ngono. Diapa kita mal? Aduh, aja cokoti, do putus lho. Do pedhot to mal. Lho nih. Apa? Ojo. Lu diudal-adil. Ini proses Moli ngudal-adil rambut. Ceritane metani ya, ceritane ya mal ya. Hari kutu ya ceritane ya mal. Amal. Mencari kutu amal ceritane mal. Ya kututku ya domune ya. Irama kayak gitu ya. Jatayu itu terkutut Jatayu. Wah. Ini lagi nyari kutu sama Simon Kemoli ya. Jadi seperti ini prosesnya sama oke. Ya, itu tuh. Karo istri datang sama mama mertua. Ora tahu Bali ya. Ora omah ya mak ya mak. Lah kepengin orang gudo nih. Darah nyokot. Buatan lulet. Enak. Macam ya Si Moli sama kencang. Jak syuting kok mak, biasanya syutingnya ten iki. Ngawur kok tegar ya lho. Mamak moro tuwa. Ngerti ya. Istri. Cilik terus kok niki Mas setahun bisa meten terus. Iso gede, Pak. Ya paling sesuk saged. Goblok. Rupane koyo tegar. Ngawur kok tegar. Ayo iki kacau. Hah? Tanggal piro to nganune iki? Wis tak ada digo iku. Teng YouTube ya karo bujur mamak marotua penting dodol lho mak. Dodol kok sore. Oh.